Sampurasun dulur-dulur. Ayeuna ieu kumaha sing sup? Salam rujak, salam rujak. Kamera hareup kumaha? Kamera tukang ka tukang teh. Anjing itu bisa. Soalnya kita rek ngarujak. Kang Ye Mang Omon, Bisu Harsi, Mang Ili, hayu ngarah rujak. Nah, itu Kang Rendosna. Pokoknya nama suami idaman aing mah. Agak saya bisa. Neng Sinta. Nu hatur nuhun kayaknya Neng Sinta Kang Ye gedangna. Babi enak bade di lalebok. Di Aremam. Oh nya di Aremam. Anjing hayang jadi idak ieu. Idaman. Ya ayeuna nuju di Rendosan. Sambalna 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 Ih, sup lagi, sup mangeuna. tah Ketak. oke tinggal di Lalebok. Ayeuna mang ningali gedangna. Di mana gedangna? Di mana sup? Rujak mangge. Sieun goblok. Deh. Permisi. Anjing. Den, kita dicaya aja deh. Tah eta gedangna. Mah bararasis. Sok keur ka sup mah. Untuk ya dicayan mah, catah. Oke, kurang. Iya anjing. Kang Deni. Si tukangnya cak gedang anjing. Engke, cai asap. Atuh, coel. Itu cangcut. Si anjing. Sup. Itu kaki. Ya, entos. Tinggal disiksikan gedang nama. Sebutnya segalanya. Pembunuhan gedang. Saya di makam masjid. Makira ini. Oi. Tuh. Si anjing. Nah, Gua balik itu kan sup. mas ya. Dan gitu kan tah. Jadi lu pesona tengenaheun. Anu tengenaheun ieu na. Mohon maaf saunya. Nih teh mana teh? Oh. Kieu mah teh. Den episode ieu den ditanyakeun. Teu jig den. Ayo Ya, engkau jahat. Haram. Sia. Bae budak ieu mah. Ah, kenaro. Pemandangan amin itu. Kumaha mang? Keron mang. Keron mang. Keur ieu. Ngagorek rujak. Rujak. Ngeunah teu mang? Ngeunah atuh. Oh ngeunah. Ngeunah teu mang? Ngeunah. Ngeunah. Gedang Lumajong lebih nikmat. Di mana eta teh? Di Neng Sinta. Menang ngalah saha? Menang tadi. Heeh, halus. Oh, badag cek aing ge. Oke. Mah mau. Ngai di food in Indonesia. Gedang. Oh iya. Pamemarane hayang gedang. Linggih ka Cibuntu ayeuna keneh. Kaburu beak. This is delicious. Kerau-kerau kan. Coba ila. Mana nih mung kena kamera teh? Ini ekstra pedas. Mana ini? Pro. Kaya.
Saha? Biantai. Nggak ada. Si begait ke peso. Ini pesona temang keruk ini. Dulu. Ada sih ya. Amat. Nah, ada ini ya. Mustahil deh. Lah, ini. Padok. Perfect. Ten, yang si mochi kulkas ya. Naik kulasan nih. Yang esna tan. Ten. Cabai hijau memang pedas. Ekstra pedas. Makaroni bentet eleh anjing. Bintet. Bantet. Ceteti. Mangga dihaturanan ka Ceteti geura ngarujak ayeuna keneh ka Mang Suharmi. Habis suar si Mang Ili. Mang Ijom diantar ka kadaya di saung Mang Ijo. Saya enggak ieu rujak kumargi beli ka Bujang Seep. Pihak. Oh, yo asin-asinan. Ini kasalak aja. Panas ya. Biasa. Ulu bagian ada haru ini. Nuhun kasep. Lalang tadi. Ini blok. Anjing ngamuk. Tidak higienis anjing. Anjing deuleuh heureuy anjing deuleuh. Ning tong ada ketan Jadi tong si dipicen kabunuh leungeunna. Enggak. Wah. Oh, tong ada ketan berbahaya, adegan berbahaya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Ngeri bisa kak bacok. Kela bro, asli yang mah ya. Singa. Tahan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Wah, atuh anjing. Aja dong, atuh. Gerak. Dulu ya anjing. Wah, ini beak ini oke. Bagaimana rasanya, Bung? Biasa saja. Tanpa tunjukkan ekspresi Anda sedang lada, Bung. Bagaimana rujak Mak Ijo Biasa kali ini, saja. War? Oh, ini. Bagaimana, Bung? Biasa saja. Hei, apakah lada, Bung? Ningali aing. Ya, biasa ada. Ada anjing dia ada. Gula birela menang mamis. Mamis. Gula bira memang manis. Bagaimana pendapat Anda tentang rujak kali ini, Bung? Rujak kali ini memang mantap. Menurut Anda apa yang kurang dari rujak kita, Bung? Rujak. Sambal nggak? Alhamdulillah. Menurut Anda rujak ini dapat dipublikasikan secara luas tidak, Bung?
Dapat sekali. Itu ngomong teh. Duh, anjing dia sampai Apa yang menjadi alasan bahwa rujak Indonesia itu sangat diminati oleh warga dunia, Bung? Rasanya karena enak. Anjing yang ngomong kayak gitu. pengen lagi. Gimana, Nambah Bung? lagi. Iya, tenon gula birela.